Sad se nalazimo na 5. aveniji ispred najpopularnije i najčuvenije građevine u New Yorku. To je Empire State Building, koji od milja još zovu Nebeska katedrala. Otkud god pogledate iz New Yorka i okolice, vidjet ćete Empire State Building. Pogledate li iz zraka, ova monumentalna građevina dominira srednjim dijelom Manhattana, Midtownom. Empire State Building se dobro vidi i sa istočne rijeke i sa rijeke Hudson. Sa istoka sa sjevera sa zapada, čak iz države New Jersey, i sa juga. Ovo je pogled sa zgrada blizanaca Svjetskog trgovačkog centra. Možete je vidjeti i danju i noću. Empire State Building smješten je na 5. aveniji između 33. i 34. ulice. Ovdje na 42. ulici vidi se čak njezin odsjaj na prozorima ove zgrade. Lost our lease, znači da je ovoj trgovini istekao ugovor o zakupu i sad rasprodaju po sniženim cijenama sve u dućanu. Perači prozora. Ovaj sat pokazuje državni dug Amerike, koji danas iznosi preko 4 trilijuna dolara. Na svaku američku obitelj otpada preko 56.000 dolara duga, koji se povećava svake sekunde za 13.000 dolara. Na 5. aveniji, između 40. i 42. ulice, nalazi se New York Public Library, njujorška javna knjižnica, sa 9 milijuna naslova i 21 milijun ostalog tiskanog materijala, smatra se jednom od najvećih na svijetu. 1895. godine ujedinjene su 3 knjižnice imućnih Njujorčana Johna Astora, Jamesa Lennoxa i Samuela Tildena i uz pomoć drugih privatnih donatora izgrađena je ova centralna javna knjižnica specijalizirana za naučna istraživanja. Samo glavna prostorija za čitanje, gdje svatko može doći i besplatno čitati, ima kolekciju od 40.000 knjiga. U naučnom dijelu ove knjižnice izmišljena je Polaroid kamera i Xerox, fotokopirni uređaj. U glavnoj zgradi ima 144 km polica s knjigama, a ispod Bryant Parka, u pozadini zgrade, još 80 km polica. Ova knjižnica ima 80 ogranaka po cijelom New Yorku. Iza zgrade biblioteke leži Bryant Park, nazvan po Williamu Bryantu, piscu, uredniku, zagovorniku oslobađanja robova i izgradnji Central Parka i Metropolitan muzeja.
Park je uređen 1934. godine. Danas je mjesto okupljanja i odmora poslovnih ljudi i djece s roditeljima po danu i uličnih trgovaca drogom po noći. Na mjestu današnje javne knjižnice i ovog parka od 1837. do 1900. godine stajao je ogromni rezervoar s vodom koja je cijevima dovedena sa sjevera iz jezera Croton. Time je okončana 200-godišnja ovisnost New Yorka o plitkim vrelima i malim potocima, što je uvjetovalo česte epidemije kolere i neugasive požare. Empire State Building vidi se i iz ovog parka. Ovaj čovjek reklamira dućan u kome nijedna stvar nije skuplja od dolara, zapravo 99 centi. Pogledali smo što se dešava ovom čovjeku u kolima hitne pomoći. Peta avenija. Empire State Building podigao je milioner njemačkog porijekla John Jacob Astor 1931. godine u rekordnom roku od samo godinu i 45 dana, na početku velike američke ekonomske depresije koja je opet uzrokovala da je cijena gradnje umanjena skoro upola na samo $40 milijuna. Radovi su čak dovršeni prije plana. Gradilo se brzinom od 4,5 kata na tjedan, s rekordom od 14,5 katova u samo 10 radnih dana. Čelik se je ugrađivao u konstrukciju zgrade samo 80 sati nakon što se oblikovao u željezarama Pittsburgha. Predvorje zauzima 3 kata. Obloženo je mramorom uvezenim iz Francuske, Italije, Belgije i Njemačke. Tako je 1931. godine izrasla građevina visoka 1454 stope, to je oko 443 metra, u to vrijeme najviša na svijetu, nebeska katedrala Empire State Building, nazvana po državi New York, koju još zovu Empire State. 86 katova poslovnog prostora nije se napunilo zbog ekonomske krize sve do početka Drugog svjetskog rata, pa su u to vrijeme zgradu zvali umjesto Empire State Building Empty State Building, prazna državna zgrada. Razgledavanje s nekoliko terasa je za odrasle $3,5, za djecu i starije osobe $1,75. Danas je oblačno i kišovito i vidljivost je samo 5 milja. Zgradu vidi preko 2,5 milijuna posjetilaca godišnje. 60.000 tona čelika je ugrađeno unutra. Dovoljno da se napravi dvostruka željeznička pruga od New Yorka do Baltimora. Ima 1860 stepenica do 102. kata. Može dosegnuti 8 milijuna TV pretplatnika, 73 lifta, 6.500 prozora koji se peru non stop. Ima 3.500 milja telefonskih i telegrafskih žica i 60 milja vodovodnih cijevi. Danas Empire State Building nije više najviši na svijetu, to je Chicago Sears Tower u Chicagu, a ni u New Yorku, jer su tu titulu preuzele zgrade blizanci Svjetskog trgovačkog centra.
Ovo je pogled na kišoviti New York. Ono dolje je Chrysler Building. 2 godine nakon što je građevina dovršena 1933. godine, s nje je skočila Irma Eberhard i tako započela seriju samoubilačkih skokova. Iste godine slava ove zgrade dosegla je vrhunac kad je Hollywood izabrao vrh Empire State Buildinga za završne scene čuvenog filma o gigantskom gorili King Kongu. 28. srpnja 1945. godine vojni avion B-25 zalutao je u magli i udario u 79. kat zgrade, poginulo je 14 ljudi i pričinjena milijunska šteta. 1986. godine 2 britanska padobranca skočila su sa 86. kata i prizemljili bez povreda na 5. aveniju. Jedanput godišnje stepenice ove zgrade služe za natjecanje u trčanju. Dosad je najbrži trkač dosegao 86. kat za 11,5 minuta. A ovo je u podrumu Guinnessov muzej rekorda. Najviši čovjek na svijetu, zbog ubrzanog rasta, ovaj čovjek je umro vrlo mlad i tada je imao 8 stopa i 11,1 inč, što je nešto ispod 3 metra. Ovo je najmanja žena na svijetu. Sad ćete vidjeti njezinu cipelu u usporedbi sa običnom osrednjom ženskom cipelom. Najdeblji čovjek, najstariji čovjek na svijetu, imao je 120 godina i 237 dana. Najtetoviranija žena na svijetu. Najgladniji gutač sablji. Čovjek koji je najbrže smršavio. Žena s najdužim vratom. Najduža ženska kosa 3,51 metar. 5 noktiju na prstima lijeve ruke preko 4,5 metra. Najduža brada 5,33 metra. Čovjek koji može odjednom pušiti najveći broj cigara. Gutanje sablji. I najveći domino.
Najveći krastavac, preko 9 kila. Jagode, 2 kile i 31 deka. Rajčica, 3,5 kile. Limun, 3 kile i 88 deka. Ovdje se vidi koliko odjednom najviše se može staviti u usta. Čovjek koji je pojeo najviše kamenica. I čovjek koji jede metalne predmete. Vidite njegov jelovnik. Pojeo je prvo metalna kolica u robnoj kući, 10 bicikla, 7 televizijskih aparata. To je jedini čovjek u povijesti koji je pojeo i svoj mrtvački kovčeg. Najpopularnije cigarete crveni Marlboro, a ovo su najuspješnije nesilice i krave muzare. Ona je Urbe Blanca iz Kube. Ovo su najviše građevine na svijetu u usporednom prikazu. Zlatni most u San Francisku, slavoluk u St. Louisu, Empire State Building u usporedbi sa kipom slobode. Najveći koncert uživo u Parizu i najveći klasični koncert u Central Parku u New Yorku. Najvrijednija slika Mona Lisa. I najuspješniji solo pjevač Elvis Presley. Najuspješniji album long playka Thriller Michael Jackson i pjesma Yesterday koja je izvedena u preko 700 raznih izvedbi. Sklonili smo se pred kišom u kafe bar u prizemlju Empire State Buildinga. U zgradi danas ima preko 500 stanara, kompanija, dućana i više nema neiznajmljenog prostora. Jedan gospodin iz kopiraonice u podrumu radi ovdje od početka, od 1931. godine. Zadnjih 30 katova Empire State Buildinga može se osvijetliti u raznim bojama, već prema prilici za dan zaljubljenih, Valentine's Day, crveno i bijelo. Na dan Svetog Patrika, zaštitnika Iraca, zeleno. Kad bejsbol klub Yankees osvoji svjetsko prvenstvo, plavo i bijelo. I za dan nezavisnosti, 4. srpnja, naravno, crven, bijel i plavo. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know.
just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. I wanna love you and treat you right. Pogledajte ovo piće. Kao dekoraciju stavili su morskog psa u čašu. And every night we'll be together Vidite ga. with the roof right over our heads. We'll share. Kad u Njujorku počne kiša, teško je naći slobodan taksi. Nagla kiša znači i naglu dobit za ulične prodavače kišobrana, koji kao čudom niknu na svakom uglu. Evo jednoga. Oni na veliko kupe kišobrane za jednokratnu upotrebu za $1, a prodaju po $3 i svi su zadovoljni. It's this love that I'm feeling. I wanna know now. I've got to know now. I'm willing and able. So I throw my. Do you wanna see it? I'm gonna do it. I'm gonna do it. I'm gonna do it. Na ovom kartonu piše homeless and hungry. Beskućnik i gladan. Where my jewels are like freaking on the floor, or is it my job to make sure I'm poor? Can't my car look better than yours? Keep a cigar in between my jaws. I drink champagne, the hell with cause. Never sold coke in my life, I do tours. Get that flashlight out of my face. I'm not a dog, so damn it, put away the mace. I got cash and real attorneys on the case. You're just a joker perpetrating the ace. You got time, you wanna give me a taste? I don't smoke cigarettes, so why you looking for base? You might plant a gun and hope I run a race. Eating in the mess hall, saying my grace. You tried to frame me, but it won't work. Illegal search, and I'm totally relaxed. Illegal search. Yeah. I call it nice, you call it a drug car. I say disco, you call it a drug bar. I say nice guy, you call me Mr. Good Bar. I made progress, you say not that far. I just started it, you're searching my car, but all my paperwork is up to par. It's in my uncle's name, so the frame won't work. Punk, illegal search. Illegal search. Poslije kiše pošli smo do 59. ulice da bi se jedinom žičarom u gradu provozali do otočića Roosevelt u istočnoj Rijeci i sa njega još jednom pogledali nebesku katedralu. Ova žičara švicarske proizvodnje izgrađena je 1976. godine, povezuje središnji dio Manhattana
s otočićem Roosevelt kreće se brzinom od 25 km na sat iznad mosta Queensboro Bridge. Evo, to je taj otočić Roosevelt u istočnoj rijeci. Nešto su popravljali taj dan na žičari. Ali mi smo se ipak odlučili ući. Malo je zastrašujuće biti 60 metara u zraku u toj maloj kutijici, ali je pogled spektakularan. Vidite, ovaj most ima 2 nivoa. A inače, otočić Roosevelt, kome sada idemo, je nekada bio ispaša za svinje, pa farma obitelji Blackwell, dok ga 1828. godine nije otkupila država da bi na njemu izgradila zatvore i umobolnice. Dugačak je 4 km. Bio je mjesto, kažem, za luđake, kriminalce, neizlječive bolesnike, sve do 70. godina, kad je na njemu izgrađen gradić od preko 5000 stanovnika. Danas je taj otočić povezan s Manhattanom, ovom žičarom, i podzemnom željeznicom, a most ga veže sa općinom Queens s druge strane. Sad ćemo vidjeti jedini neboder u Queensu, nedavno izgrađen. Izlazimo iz žičare, malo nam je neugodno u želucu. Evo, sad je to pogled sa otočića Roosevelt. Dečki još uvijek nešto popravljaju. Iz mira i tišine ovog otočića puca pogled na užurbani, zahuktali Manhattan, na kome u sredini, poput budnog čuvara, bdije Empire State Building, nebeska katedrala.